Hakasin kapasan kinungkit kam kanong Tlu Eri Farmer Association kilala ban penlang biang e kawe ketamasa kabla tep kum kari kunai latan rai ya kabla penlang mentakasi ka arfoi trik na opera ahmadanum danong Tlu. Habai de ketika tamasa ri kunai latan rai ketika kinungkit kam kanefa kil ong bakanong rim kabla penlang ki bakin penlang ketika tamasa kalong ban penpau perthai ka jingrus pa ka culture tan rai berkariti dustur men barem ha ketika than katana du karyam ka bej ka shat karwai ka put ketam berkam tam e bakate ka than kala pau habai de berkam than jan kabla yoru ka jing itu kum ka than jung sairan dia. Hakane ka singi lawan bersa khilang do deputy CM ka jelau ba presiden tunsong hakaji don rekat ba Merel Bons CM amele ka nopo kilong san mansan jong rat nyong Tlu kinong ilam ka nefa ba kan top ka kong bi malai presiden ka kong RCM advisor bat kiwe kirong ba kinong ilam sang balang harangkat kilong kemi long kupa lambat shibun ki kon samla nak tika than hakate ka singi na kaliang ka sunjuk rong ba snong jong tika than kala tiru ka dor khas of deputy CM ka jelau ba presiden tunsong habi di bur surok nong po om dan sono porut halor ka jinjor rathai ber ka jing e pat ba de ki pausnam kilamat ye ki jing e ki pendan kam lang bau ne usurak berkam tam ki bapang ki bastom. Kerpang hapo kani kadong kathan karan dong Tlu ko bi ke jungi syabhang kajingla ban penne pensa ya uksai rendia gisno kemen ban gisno puram langba jong phisa kani kapor ngai khubli ya ka sarkar ya chief minister ya phi ya ki menteri jong ka sarkar baro hapo ka sarkar MDA 1 ha ka kapor bahaka khat artrik jong February arjar arhuwei la itu la notify lengba da gubernur baya ka umden diwan kum headquarter hapo baraj nong Tlu la itu kum besnong jong uksai rendia kane gadei ka mat ka bakongsan hadu kata-kata ka banginom la aban thit da gador nom don pisa aban thit da gador banginio ya kane ka jing itu ka bakarpang de so manai ku boleh kerpang na gabanta gitu kilong din gijungi kilong kemi kilong kpa gi kun samlah gi por gi baladep gi balanang nyai penne na ka por sa ka por wad hadu menta gi babun kilong ying kilong sem hapo kene gadong bad gathan gi jupen mlin ye lede na gabanta kumno bangin tengkai banri kunai habangi ong ya kene ka sama ban kunai ban bernai lani haksin pareng dingi ong ban saving mo ban save ya kei kabala candu ngompong simsat mene Henry gidang penne pensa hadu menta kubli si hajarmu naga benta jong gitu kilong din kiblek kejing kubli ka bakarpang gade yefi ladam dan mafi kane kajing la jogi ban penlong ya kane ketamasaru kamla banlong ladam dan kinong than ladam dan kinong riknyang ladam don kinong thir ksai ladam don kinong airong natural dying mo ladam don kinong than yimpoi suno tenre idan yekini kisap ki bakerpang but ngingei scam ba kanong Tlu Eri Farmer Association but kidang don shibun ki self help group kidang shibun ki cooperative society ki bahala ki snong ki balanang kiu saprang sakmat ni ai khumli kerpang ya ka textile department apo ka district sericulture ka handlum ki bala sim ya ka ne ka benta ka ba gerbang bandon benta banyalam ya kini kinong than ki bi ki jungi
iba matchbon sim ila represent bat ila paru sanga ia kan ka memorandum bat ka baar ka jingkren local MLA jongpi uba Merel bon sim badon kam kerke ia kasuro na syong mentabat uba Merel bon ia persyang ban ia draw ia ka map kani kumden area kani ka snong ka badon kam ka balong tik kum ka dabor Balay ngalay yung kalong kadobor na marban nang tay na po umsning. Bapiniyat pinpoy siya tayo sa mauhati. Na mauhati pinpoy gawin kasinong kabangayong kaumtray. Nang tay na umtray banpoy hande haum den. Imatang kumbaha po arbosan kilomita. Kabamut kawan connect ya kani kasinong bajongpi. Kabaar pat nanong po haumden kumba arbaw kilometer na umden hamarmain kumba katwe kilometer bat na marmain siya bernihat kumba laipaw kilometer ladangila ban connect iya kata kane kadabor kane jaka pedeng ya ka area umden Barokawi. Dengan iya ka condition jo ka surok, dengan kuak ban ong ya pi. Nakaliang jo ka sorka, bat nakaliang jo ka pludi department. Nakwa ban ai iya ka assurance ka bengi ong. Lain ka kular hakmat jong pi. Ba ka umden kandai banlong ka sentar ba jong kani ka konsensi nongpo ngakwa bakan long bat bakan jia bangin warna ia ka surok ka babit ka babiang ipait ba jong kani ka area Barokawi ngaw ban prepare kata